Talafanea sfrai le Samoan lona se fulu o ke topa, ai o le whaopoponga o tala lau le Tiopolenisia. Ua tausanga atoa lava whaatoa maona ne ilunga e lei a vea le mea alofa le tupu o Peritania King Charles III, na watu iai soaswani ilona soifua maloloina. A o le imalanga mai le tupu o Peritania King Salesa i Samoa il taimile nei o le tausanga taluai. Sa whaiona tonga fiti o le kane sa mai sa iai whaete tenga o lona soifua i le malanga mamao mai ai, peitai. O le mea alofa na tau au atu mo le tupu wha awalatu i le fionga il palemia, fia mena o mi mata a whasa iai le wha moe moe o le whai mea alofa e ono fisoswani i le ngase o le tupu. O le mea alofa o le sua o le la awe maua i lo tātua tunuu, le sasalapa, o mai a pāsia wha al soifua malolo i nama wha ailonga pei o label wha pei o na whaia i Tues mai New Zealand ma o Talia. Pei tai. Na wha to ai loa ma maua mai wha mao ninga le vai asole nei. Ele i o le vai sasalapa i a o le tupu. Ai ua tau sanga i nei talu o na talo sia i talo sanga molia le au ngā o le mea lofa vai sasalapa i le ngase o le tupu Peritania. O le tali mai le tamaitai o le ofisa o le pale mia taluaina o tata ofisili le vai nei. Na ia ta ua sa ta atia i lava le vai le ofisa o le pale mia. O isi fangwe lua sai tono le pusa aisa na tia i umalava i le taimina ta pena i le ofisa. Na ta ua fo e le ana le mea lofa na ta ua tu le ofisa sili o mtanga luengo le pale mia o ia na ta pena ina mea lofa le tupu a ele iwa ai i le mea lofa le olo sa ili atu. O fanguwaisa salapa o ngau sia i Samoa mamoli mawina le au ngai ngase au fiai malkanesa whaalau i loa le a fiai o le tupu au le imalanga mai i Samoa. O ta ua le tātou pa anga pe ana o le mea alofa le tupu mea manu. Ele ngata ina fisosoani mo ia ai manatu o se si fo ile nā whai toa mo lea o loa whaata watu i fafo a Samoa. Ua tau nu le malo New Zealand i le whai ungolan suenga il mafua anga. O le ngoto unga i fo lana wa asu i le ngata i fale i saute o le motua upolu. Fesanga i masafata il vai taimile nei o le tausanga talwai o ke topa lua o lua whaa. O le taimi o le fono a malo o le tāpulenga ma awai mai ei le tupu Peritania tele King Charles ma nga i mai ei wa al ngata i fale o New Zealand mo le puipuinga o le saunga le mu. Peita ina avea mafu anga e sa ti ai le wa leo leo su e New Zealand i le a au i ngata i o safata e o mai nei o lo o apili ai lava i vai angia. Mai le tausanga atoa na whai ai su inga ma feutana i ngā New Zealand i lona waa ma sauno ai lona minister al vai fafo Winston Peters o isi ia vai ngai ave i aile whaataua a lona atunu u ngā lue whaatasiai malo Samoa o le whaititia o afianga o susi o manga ma le tali atu i ni afianga. Wa umal susu inga whaapitoa tau whaamsinonga o le mta upule ai pei o na ta ua le minister mo whautuanga i whaatino. E au fiai ma le tali atu i le malo Samoa malantalo sanga. O le tala lava New Zealand la tau te whaia lava le mea e sao. E pei o le sota i lava ma Samoa i le mea whai i le waa le manuanui i le lumanai. Pei tai, wa au mai le 1 miliona tala New Zealand i le malo Samoa. I le umane o le tausanga o taatia i lava le tingi waa i le lititai i saute o le motunei o upolu. Ma le whamtalanga le minister Mr. Peters o le lato tali mai le na i le talusanga ato o le malo Samoa. Ma ua toe mana tua i le masina le nei, le a whātia le manua nui malana au wa ai fitu sulima na sao umamai. O le au wa al nai pe o na tā ua le whamtalanga whaalawa i tele le malo New Zealand. Ua whaasolo ina uma su enga whai, ai le ia o atu le whaasolonga i se whaatatau whaasalanga. Ua uma le taimi whaaopopo tolu masina o le li komsina o leo, au apa aulongo i Tino Filippo. O le masina o iulai tolu masina taluai lea na umaila na konkalate tolu tausanga. Peta isato e ava i ele taimi whaopopo tolu masina el kapneta ale malo tausi na mawai tu. O le ava noa komisina o leo sa whaasalalau. Mai to tolu ila tau na talo sanga. E to atasina toe whaawi i tuala na talo sanga. Ai lua talo sanga na te toe mai e au fiai. Ma le talo sanga le komisina le fionga au pa au. Peitai. O le whai ungar kapeneta o le asolulu le vai asonei lana fono masani. O lo o tau ave ae le fionga le suipa le mia mulipola analosa ale molio o le tofinga minister o leo. Ma ia whaau o tuai le whai ungar kapeneta i le komisina o le mtanga luenga. O le leto e mawai, e le fionga au apa au o le tofinga komisina. Ua tofia ai le fionga afamasanga Samuelu afamasanga.
o loo vai le fale pui pui tanu malala e na te tau avea komisina le tu ma wale mtanga luenga o leo leo. Na maua e tātou talafou, e leima seisi o sui komisina o iei nei na apalai pena talo stanga i lewa ngoa komisina i na ua whaasalalau. E ono toi whaasalalau wai, le awa noa mo se komisina o le mtanga luenga o leo leo. E umane ai nei le tolu tau sanga ma le tolu masina o le konkalate au apa au. Ai wale masina o whai tionga ma upu so ona la lafo a tangia i lunga so ta inga tele vave, whaasanga i le tautua a lea fo i tamali. Ta luma ta upu ma ale ale, no o atu i le whaamasinonga, e au fiai ma le maliu o le tama onga le universite tu au ma le tino, wa lua komesina o le matanga luenga ile i maua le aveta vale na maliu wai. Ma leisi maliu lilo, e pei o le aveta vale solo solo, le sunga semi le au, lea na maua maila na taxi i tangata na lato wo e ta fafao le matafanga, ai misi te lio lilo lava, le tino o le ave taxi. O le fionga le sui pale mia muli pola ana losa leo lo ai el mtanga ruengo leo leo ili taiminei. E se fulu tasi miliona fa se lau tolu fulu wafe le vai ngā tupe, ua atofa mo le pulengo tulisi e Samoa. O le tupe fa soa ua taati atu i lau lau komiti fa pale mene, peitai. E na ulta i lua se fulu wafe Tala ua avatu i le asosia lau fai pisanisi e salafai, ma le lua se fulu wafe ua avatu i le Samoa Mamanu Design and Manufacturers Incorporated. Lua se fulu wafe mo vai ngā le Samoa Workers Associations, peitai. O le sultasi, tesi malfatolu miliona lea, a le pulengo tulisi. E lima se fulu wafe ua atofa mo le Samoa Chamber of Commerce. Fa se lau lima se fulu wafe mo le Samoa Business Hub. Se lau wafe mo le Samoa Association of Manufacturers of Exporters. Se lau wafe Tala mo le Samoa Hotel and Hospitality Association. Ma le lima se fulu wafe mo le Savai'i Samoa Tourism Association. E lua vai a solo tu atu I komiti whaapale me ne la tau te tanga iai. I le vai ngā tupe. I le tala whenga iai ma whaia iai le la tau whaatou whaala inga. Mo le toi fo I mai o le tala le tupe le pale mene. I le aso lua se fulu lua o le masina le neo ki topa. A o te tala alo iai le campaigni Say No to Illegal Drugs. Le ai I fuala au whaasaina. I Samoa le vai aso nei. Ma tau la muaile mtanga aruenga o leo ai o mole mawina le watu fo I ai o lango malosi. Ale mtanga aruenga o wha masinonga. I sa o wha moe na sa no wha apitu ai fo I le fionga le sui pale mia. Muli pola ana rosa ale molio o le sui minister mtanga aruenga o leo le tā ua. O leo mai wha atasi e wha tā ua le wha moe. Mai a wha afitai ai fo I le malo Australia. Malona komesina mawalunga I Samoa. Wilhelm Robinson ile whaawau pēr o le lato soani le tātou tunu. Peta ia pisi ai matanga luenga ia whaia campaigni e te atu fuala au whaasa. Ai o lo mōli mawina maile maua e vasu su e whaapito o ngā tai whale e whaamautu I hawa I le Coast Guard Kara Midget. I le umane o lana mission o le Operation Pacific Viper. Malato maua I tangata o tuua ia I le whaatau o fuala au whaasa I lungo vasa. Whaatasi ai ma waa na whaao ngā. Na mawaile tu so le luas fulta si yafe se lau luas fulu ono pauna. I lunga o vasa isa sae o le Pasifika. O fuala au whaasa na mawae o atuli tau I le se lau limas fulu ono tesi malfa miliona tala Amerika. Malipo tia mai Honolulu e lasi misiona whaatatau I le tinea o le sosolo o le whaataunga o fuala au whaasa o lo whaavea I lunga o tuvasa. E au fiai ma vasa o le Pasifika. O fiti wa moli mawina le mawa e o le whaafita auli. Whapena fo I le whaingofi e o na maua I le motu I sasae. O moli mawina fo I leo le tātua tunu. Le whao ngā ai o whanau talavou o tamama teine tamama tutua e whaatau o fuala au whaasa. Ai o Samoa la vaia. E se fulu lua maasina o lana misiona o tau la muai nei le mtanga ruenga o leo I lana polkala me whaalawi loa o le Say No to Drugs.